Jani buku bapu ngebalik lakan mi deketin nerangan terpaning aman karyo aku ingin kali pidadab suara jo karyo sanin tanya ini ya jalan ke ning subuh jumpu jadi paman ajak bekerja. Nah, misalnya jalan kemungkinan paman iya banget apa nanyang raso bakti pangsidel nih jani ajak mekejang pemekilip tadi asiki paman senja tolong paman yani ngaiwati asa asih tutunan meyanyo larang tuh sak maku senjatu saneda hati becik paman bakti dasar titi bakti ajeng itu yang sunat ide dewaning rino ide sang siwu kancan musuh siada kawan tutuah nyensak maku senjata dina kalaning yatin sane ke bawah santriku cina dilakai kanap ini nolo ngamar ini yening mulu subak di dasar nyen buku ngangen
pikeno ning malo nekeng puasa nanging acedo iya nyo iya kewalo yen balikan yen sing yen buku dewa sangkaning lasyo sinah yang nyel tosona lakar cedok lakar cacat yen makayun noro nolo mangde presiden nyen buku paman mapi kayun samplah dalan cidung paman muka hayu pejalan ya paman sangkan nyoa jani sarata uli kengken yen buku paman mau sahu nasi nyen buku paman kedeh nyaratan yang nyo paman mengedah tapi wapwariannya dia puria pensido nyenangon pikeno adung paras sinar lapar manuk rahayu yadnyo utawi wali sanetanian dipuri gergel mama sampurnika wapun sampun waparumah mangkin baosan sampun kebaos nemu gelang ingin tadi pesamuan sane wenten goreng kuncingah putih rem pancingah kocap mangkin mangkin muningayang titian gewen tenang ring sabayang puri para panjang mabda bedang duaning sampun ngenyek ingyan yang nyone puniko di paro panjang puniki ne mangkin sami puniki mungkinan reni sampun panun maya kenyekan duk puniko sampun puniki nepek erin daging puniki maya pasu ayo anggaraka dia dolue Ino saneda hating mau tamu
punika wantah anbar sasih ngawet nedagang nancap tarik maka ciri ing anggar sasihne punika ngawidin puniki nan cobaan pecanggahan dosa maka dina